Mbifurije igitondo cyiza abakunzi b'ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, akomeze kuramuka neza cyane. Mbifurije kuzagira ibihe byiza muri kino cyumweru. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Reka turebere hamwe amakuru azindutse avugwa muri kano kanya cyangwa se muri kino gitondo. Hanyuma kandi nshimira abantu bakomeje gukanda subscribe. Hari nyuma muri aya makuru ndakubwira yuko hashize amakuru make yabitangajwe na Media Congo Akadomoneti ikavuga yuko amasaha 7 rwose arengaho gato yari yashize Joseph Kabila Kabange akubutse by'umwihariko muri Congo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso. Nkuko bigaragara akaba yaravuye mu ruzinduko nyuma yuko yahawe ubutumire n'uyu muperezida uturanye n'iki gihugu n'ubundi byose byitwa Congo, ariko kimwe akaba ari Congo Kinshasa, ikindi akaba ari Congo Brazzaville. Ntabwo hatangajwe byinshi ku byo baganira, ariko kandi bivugwa ko ingingo ya mbere ari igendanye n'umutekano ukomeje kuzamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma kandi turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Amakuru dufite aravuga yuko abagera kuri miliyoni 2 mu mpunzi muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze gusubira mu byabo. Na amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara na ONU, ariko kandi turagaruka ku bindi byamaze kugenda bivugwa, haba iberutse gutangazwa by'umwihariko ku ntambara ikomeje guhuza Uburusiya ndetse na Ukraine, ndetse n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa. Mbifurije ibihe byiza rero ku badukurikiye bari mu Rwanda, abari hano ku mugabane wa Afurika, mwese mbifurije ibihe byiza cyane. Abadukurikira kandi baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, namwe mbifurije kumererwa neza rwose, abari i Burayi ndetse n'ahandi. Ari ubwa mbere ugeze hano rero, reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tuhere kuri aya makuru iravugwa kuri Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bw'Kinshasa bwakomeje kumushinza gukorana n'umutwe wa M23. Icyakora we avuga yuko ibyo ngibyo rwose nta bihuriye n'ukuri. Avuga yuko ahubwo ikimuraje inshinga ari ugushakisha amahoro ndetse n'uburyo hano ku butaka bwa Congo hashobora kugaragara amahoro n'ituze. Kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru atugera avuga yuko noneho yaba yiteguye gukomeza kugirana ibiganiro n'abategetsi bagiye batandukanye mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe uburyo amahoro n'ituze yagaruka ku butaka bwa Congo. Icyakora uyu mugabo nubwo byemezwa ko akomeje gushakira amahoro, urasirazuba bwa Congo bukomeje kuzambywa n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke ndetse n'intambara. Ku rundi ruhande amakuru avuga yuko uyu mugabo n'ubundi akomeje gushakishwa, ndetse ngira ngo murabizi neza yuko n'ubundi ubudangarwa bwe nka senateri w'ibihugu byose bwakuweho ku butaka bwa Congo, ndetse akaba hari n'urubanza ari kuburanishwamo nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Kugeza ubu rero Joseph Kabila Kabange yamaze kugaruka igoma hakubutse mu ruzinduko muri Congo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso. Nk'uko bigaragara n'uruzinduko by'umwihariko tugiye kurebera hamwe muri kano kanya, tukarebera hamwe byinshi mu bikomeje kubivugwaho, nubwo hatari hajya ahagaragara ibintu nyine nyirizina byatumye yerekeza muri ruriya ruzinduko cyangwa se muri kiriya gihugu gisanzwe by'umwihariko gisanzwe gituranye na Congo. Bibaye kandi mu gihe minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ku butaka bwa Congo nawe akubutse muri kiriya gihugu nyuma y'inama yahabereye. Hanyuma Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida yasubiye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, nyine mu mujyi wa Goma, murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, iyobowe n'inyeshyamba za AFC zibarizwa mu mutwe wa 23 nyuma y'uruzinduko muri Congo Brazzaville. Amakuru yizewe agera kuri Media Congo Akadomoneti avuga ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Congo yamaze amasaha agera kuri 72 muri Congo Brazzaville ku butumire bwa perezida Denis Sassou Nguesso. Nk'uko bigaragara nta makuru arambuye yatangajwe ku bijyanye n'ibi biganiro uwahoze ari perezida yagiranye na Denis Sassou Nguesso rero, ariko kandi bivuga ko ikibazo cy'umutekano muri RDC cyari mu ngingo rero nyamukuru zaganiriyeho hagati y'abagabo bombi. Nk'uko bigaragara Kabila rero wamaze mu buhungiro igihe kirenga umwaka, dore ko yagiye muri 2023 mu mpera z'uwo mwaka, kagaruka by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2025.
benshi mu barwanashyaka be bavuze yuko yari yaragiye mu bikorwa bigendanye n'amasomo. Ubutegetsi bw'i Kinshasa bwo bukavuga ko yari yarihishe cyangwa se yari yarahunze. Mu kugaruka yahisemo rero by'umwihariko kuza mu gihugu cye, ariko kandi yinjira i Goma mu gice kigenzurwa n'intare za Sarambwe. Yahakoreye inama nyinshi, harimo rero iyo yagiranye na Colonel Nanga, umuyobozi wa AFC cyangwa se uyobora ishami rya politiki rya umuhuzabikorwa wa AFC, ndetse na societe civile hamwe n'abihayimana. Joseph Kabila kandi yasuye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, nayo igenzurwa cyangwa se ikomeje kuyoborwa n'intare za Sarambwe nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kugeza magingo aya ngaya rero by'umwihariko, reka dukomereze ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa, cyane yuko hano ku butaka bwa Kongo hakomeje kuvugwa rwose ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane mu gihe rero intambara ikomeje kubica bigacika, nubwo impande zombi haba ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Katari bimaze iminsi bivuga ndetse bikanashimangira ko impande zombi zigomba kuba zahagarika imirwano. Amakuru atugera avuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo intambara ikomeje guca ibintu ndetse ikomeje kuvuza ubuhuha, aho mu bice bya Kaniela ndetse no mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri teritwari ya Walungu, intambara ikomeje kuvuza ubuhuha ndetse ikomeje no kuzambya ibintu. Iyi ntambara rero ikomeje kuvuza ubuhuha mu gihe abatari bake bo bakomeza gushimangira yuko abaturage bo bakomeje ibikorwa byo guhunga, kuko n'ubundi nta cyizere bafite mu bice biri kuberamo imirwano, kuko amakuru atugera avuga yuko noneho M23 yaba irimo gukoresha zimwe mu ndege z'intambara zizwi nk'amadrone, ku buryo ari zimwe mu ziri kwifashishwa by'umwihariko nyine muri iyi ntambara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi ubwabyo rero bikomeza gushimangira ndetse bikanagaragaza neza yuko intambara ishobora kuba yahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Mu minsi mike ishize nibwo societe civile yashimangiye yuko by'umwihariko intambara zabaye muri Kivu y'Amajyepfo zaje guhitana abasivile benshi batatangajwe umubare wabo, ndetse ibi binashimangira yuko intambara ishobora kuzakomeza guhungabanya umutekano, mu gihe rero by'umwihariko impande zombi zitakwiminjiramwo agafu kugira ngo zibashe kuba n'ubundi zahagarika iyi miryango. Hanyuma ishami rya ONU rishinzwe guhuriza hamwe rero ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryatangaje ko abantu bagera kuri miliyoni 3 bari baravuye mu byabo imbere mu gihugu bahunga intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batahutse kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Raporo nshya ya OCHA ivuga ko mu ntara ya Kivu ya ruguru abantu miliyoni 2 basuye mu byabo, nubwo bwose rero by'umwihariko nubwo bwose abasaga miliyoni 1 bakiri impunzi z'imbere mu gihugu. Muri bo harimo hafi by'umwihariko ibihumbi 500 bavuye mu byabo muri uyu mwaka gusa, nk'uko bigaragara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kandi abarenga ibihumbi by'umwihariko nk'uko bikomeje kugaragara, abarenga ibihumbi 600 basuye mu byabo, mu gihe abagera kuri miliyoni 1,500 bakiri impunzi z'imbere mu gihugu. Harimo kandi abarenga ibihumbi 550 bavuye mu byabo kubera imirwano muri uyu mwaka, nk'uko bigaragara, nk'uko bikomeje gutangazwa. Ucivuga ko kandi abasuye mu byabo mu ntara Kivu y'Amajyepfo nini ari mu duce twa Minova, Karehe ndetse no ku kirwa cy'Ijwi cyo mu kiyaga cya Kivu, nk'uko amakuru akomeje kubigaragaza. Ku rubuga rwa X asubiza kuri iyi raporo kandi yasohotse mu mpera z'icyumweru gishize, Bertrand Bisimwa uri mu bakuru b'umutwe wa M23 yavuze ko bakemuye icyago ku bantu rero by'umwihariko mu gucyura abantu barenga miliyoni zigera kuri 2 zose. Nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama uyu mwaka, inkambi z'impunzi nyinshi cyane zarafunzwe, zirimo iya Burengo, ahitwa Kimashini, ahitwa Kanyarucinya ndetse n'ahitwa Rushagara, zabarirwagamo rero abantu barenga miliyoni. Aba ni abari baravuye rero mu byabo kuva muri 2022 bahunga imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta baturutse by'umwihariko mu bice bya teritwari ya Rucuro, Masisi ndetse na Lubero. Imiryango itegamiye kuri leta yafashaga izo mpunzi Igoma ndetse no mu nkengero zaho yamaganye ko rero izo mpunzi zacyuwe, ivuga ko zirukanywe ku ngufu n'abarwanyi ba M23. Abakuriye M23 bo bashinjije iyo miryango kandi gushakira indonke rero n'akazi kuri izo mpunzi mu nkambi, bavuga ko rero batifuzaga ko rero abo bantu basubira mu byabo.
muri Kivu ya ruguru kandi na Kivu y'amajyepfo n'ubu hakomeje kuvugwa intambara za hato na hato hagati y'inyeshyamba za M23 ubu ngubu zigenzura ibice binini cyane muri izi ntara n'uruhande rwa leta cyane cyane abarwanyi bo mu mitwe itandukanye izwi nk'abazarendo. Nubwo izi impande zombi kandi mu kwezi gushize rero zumvikanye ku mahame rero yo guhagarika imirwano, izo ntambara zivugwa by'umwihariko muri iyi minsi hirya no hino rero muri izi ntara ziracyatuma rero abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo bagahunga. OCHA ivuga ko muri Kivu ya ruguru gusa by'umwihariko ku itariki ya 13 z'ukwezi gushize kwa Nyakanga abantu bagera ku bihumbi 440 by'umwihariko bahunze imirwano mu gace ka Masisi kandi nibura abasivile 8 biciwe muri iyo mirwano. Hagati aho ngaho kandi mu ntara Kivu y'Epfo rero mu duce twa teritwari ya Uvira, Warungu ndetse na Kare imirwano ikomeje gutuma rero abantu bava mu byabo bagahunga, ndetse muri iyi ntara niho rero OCHA ibarura benshi bavuye mu byabo bahunze kuva uyu mwaka watangira ugereranyije n'izindi ntara. OCHA kandi ivuga ko ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa munani nibura abagore n'abakobwa bagera kuri 35 bashimuswe kandi bagafatwa ku ngufu n'imitwe yitwaje intwaro mu duce dutatu two muri teritwari ya Uvira. Ivuga ko ibikesha abaganga ndetse n'abategetsi baho ngaho. Nubwo rero miliyoni z'abantu basuye mu ngo zabo, OCHA iburira ko rero benshi n'ubundi bacyugarijwe n'ibibazo byo kubona ikibatunga ndetse no kubona imiti n'ibindi bishobora kuba byabafasha, ibituma ubuzima bw'abana n'ababyeyi aribwo bukomeza kwatikirira cyane. Mbashimire, twongere kugaruka mu kanya.